sabar Bu. Boleh nebri orang ki cokop ngakan ya Bu. Dina lebaan bayi ngakan Bu. Betul sami kere nengko ya Bu. Ngakan masa ampun melulu sing ngakan. Dina lah tarap Bu. Korla cokop baan ke bayi ngakan kok tarap lah Bu. Ya kebeli nasi maren anak ya. Teng di mana Bu? Hah? Iya, teng di mana? Teng minta kok Kak. Hah? Datang minta Kak. Minta ke tetangga? Hah? Ajual anak? Minta todus? Oh, tekembuk dari sebelah ini mah. Oh, mau lapar pas minta ke tetangga. Medok lo malon ngebandai kia nek. Ada otak kah? Minta mikir. Otak kau di sebelah ini mah. Minta ke tetangga. Ajuan tretan. Engkor tret. Kak. Apa? Lurah. Engkau mau minta koreng apa ben mak malo? Hah? Baban mau ada lo malo. Najano ben malo apa Kak? Begitu todus kau nek. Ben todus mau kau minta koreng. Hah? Jadi mon baan ngojeng bu nih orang tak todus saya todus rebaan Kak. Bang todus ke tetangga bu nih oja nek oja nakar ngemis ben minta koreng kodun baca todus Kak. Motor tetangga jarak sorakan. Jarak sorakan. Pola ternyata dika. Pola ringtone dika. Benih ternyata dika. Seborana Kak kau menalaban kok keman Kak. Baan mulai kan setia le alaban kareng katretan setuaan. Bajuban kok tretan boleh. Ban apa salaban. Kok tak kira laban Kak. Mon bantai ngajari adat Kak. Emang nih ngajari adat yang ngajarin kau menalaban Kak. Ini bobalan nanggung. Yo. Jangan apa kau dia. Jangan lebar dia dan pukul. Saya ngajin meja lebar dia dan pukul. Tahu leh. Batau saya sedih ke tetangga. Arah apa tetangga robana esorak Kak. Banotong batai keroyo ban tetangga ban. Ban mana temu tetangga mau jambu noko lembu batai tongkol ban tetangga keroyo ban. Coba batoron batai keroyo ban tetangga karo tahu kok. Apa jago beni ban lamban beni bejorin beni tretan. Hah? Bang royong kok. Tapi kok tahu sabu, kok tahu sanangi jebok takut saja ke kakak Bu. Tak ada yang kakak lah tanda ngangko be kebetu. Oh, apa orang bean? Jadi apa? Tak reng komon molong bean, molong embu, tak reng makanin patek potong. Tahu ke patek potong? Embu yang ke patek potong. Oh, iya, Betul ada embu tak kira benda aja Kak. Baca ngojaan tolan itu Kak. Tola kita dopak ngeban bola dopak tola ngeban sarang Kak. Iya. Kamu tidak mau bantu saya nangis kan Bu? Kok pekin nggak Bu? Bu, banyak oleh. Kenapa di kamar orang? Jong ban jaro noro kiti prin naban kok jong ya. Jaro noro kok. Ya. Ara apa bang kocong ngoan ban Kak? Ara apa ah? Ayan dia tara perele. Ara apa? Epet lagi ya? Hah? Kak? Epet lagi ya Rebi ban?
minta ke orang ya kak, orang tak beri binyak kak 200, 500. Ben nun ki minta kalak lekan kakan kak tarap aja. Lek, Bu, cukup mon yang kuingakan yang edepot selera. Ini lah bu, mai kakak. Oh iya. Kan dengan Ini mon bana baduk tak baduk apa caan lah. Bu lalu jangan canda ya bang ibu, bu, jangan canda ya bu, bu. Banta kak bakal ke kakak, baca mau dia tak selamat ke kakak ya bu, neser bu. Dino sabar ban ya bu, maju bu alako ban bingko malengakan ya bu. Lah baca mau dia coba ke kakak neser bu. Dino maju nyari lako ban bingko ya bu, maju bu. Gus, tata re kursi nare, bapak lah tade. Pompong ibu ada etar Bapak kebaru. tade. Ya, bapak tade, ibu tade etar kebaru. Mayu setia anu bae olahraga, ya. Detel radio tak ya? Ya, Stella. Lah, toju berada malakah. Ayo. Ya, jamong neng terserah. Terus bang, terus, tenang terus, bah, pantulan no, nak, teguh mek deh, jodoh menanduk,
Mon tada orang bae ban ngan beda orang nondu. Ban siapa nyoron ada ira? Mare ta ban atana bersihan mare. Mare pon. Nang dina apa kewajibna ban? Mecek jengkak ambek kamu. Jaring anang tebang sepet ada ibu. Dina ada sebagai apa ban? Anang Sebagai apa nang dina ban? Apa? pelayan Mon tau pelayan megege ajoget, ha? olahraga bu. Olahraga. Siapa nyaro? Anang, Hah? anang bu. Mak lebih kero anang ban. Memang anang bos ban. Tebang sepet ada ibu, ada bapak sanika jan anang. Tengah ban ya, caca dua ya. Tengah ya singa anang tak nyoro ya re. Itu tuh lu kok ban. Iki Tengah. Bukannya ya, bukan dia setia ban. Bukan dia jodoh ban ha. Semempen kos no dedon. Kosno dan ban kosno ha. Perak mon bojoron baik orang ban ha. Bojoron peternak banyak mel-mel. Takon ngare. Tengah ban, tengah. Buatan. Tolong ya memperingat semuanya lu. Siapa cara? Cara nang buat dan banana. Kopi, bos nona. Udah iya marah lah nang kok. Udah iya. Iya. Teku, kau udah iya pianak. Udah iya. Iya le. Lama le. Ya le kau udah iya. Apa nah? Iya runa le. Iya. Panyaman dulu bang. Wah, aku mati kan. Engkau arep pinteran ban abos ban jeragan ban monyet. Bu, nek kaki buru olahraga. Olahraga. Pompen tak oneng mon. Mak beda jeragan bini emang celama taking ban dia. Mbok Sing anak. kan buat. Arya majikan dia nak. Iya kole. Iya, arep apa? Iya kok. Apa nak bu? Elong lu. Tekure. Iya, iya. Oh. Ban bengal mun kebelah kapan ban? Bengal. Bengal. Angkuan. Oke. Dari mana kok sampai pesa wipan? Boh, Hah? kebala. Angkuan. Oke. Bengal mun Bengal. sampai kok pesa wipan? Mau pesa? Iya. Gampang cek kebatir. Dari mana? Kusno ki bujang. Ngerok kusno. Bengal. Sengak ya kebelah angkuan ban ya. Iya, sengak Oke, lu apa, kada. apa? Sengak ban ya. Oke. Iya. Sengak. Enak lah. Bu. Nak. Kantoran. Sauguna seneka lho Ki. Apa, Le? Orang ngodi edunya nekat tanpa olahraga, nekat tak bisa sehat. Iya tapi mon bos ojo macam le tak oleh dik. Oke. Ben tak oning gendi-gendi ki buru. Jo. Nyaman, Bu. Angkuan dik. Oh, sakit cetak elang. Angkuan. Sakit tabu elang. Angkuan. Sakit mata elang. Elang angkuan dik. Itu malam nak. Apa? Ada beranak. Arah apa? Mari seneke tambahin gede ngaki buruk. Hah. Ini sekejap ki 3 menit dia akan mati pas. Wah. Elah. Apa sih mate? Ya karo patibi ban ya. Coba ben mentrone ngaki. Aku ale. Oke, Ibu. cetak. Ki, ayo. Walai bos lah.
Jenengan apa, Pak? Saya bejer ben kok rek kok enak kakek. Mak deng tantengan malah ibune sabae tengah pantes. Dereng ibu seneka, Pak. Kok terus latihan nengak been kok anu kok ora kerker jane Bu. Mun latihan nggak been ben anang sehat pas seneka. Latih bi anang ibu, Pak. Jane ibun kok ada iya. Iki Apa? tanyakin pas bapak nak ceritakan setia melihat abuan jane Bu. Enggak rek kok tak ngocak ada iya. Tak ngocak seneka. Enggak. Cek ibu jadi ya. Oh iya. Sabun. Lepain du malam neng kok ngocak keng takan tekaro. Bu. Iya keng takan tekaro. Latihan kula mun tak ini, Pak. Jano umpama kok pas ngumbu tabuan opah Maria. Ibu manjek ke jan, Pak. Aduh aja kok sih tak setuju. Tak setuju, Mbak. Je. Cekare latih de remak pun dadi latih bi lanang, Pak. Lelemes ora. Iki. Lelote. Kenono, Pak. Kan iyo lo kanang. Nang. Anak iki lo ae, Pak. Hah? Iki lo ae anak. Betul ini soro deki beko. Soro nak. Sini ke jan, Pak. Mun bi anak cerekeun saro latihan nih ke. Soro latihan apa? Oh. Latihan lutruk. Bawa. Ya, nak. Engkau ada umpama nak jeragan, ini kan jeragan. Jeragan malah oning Pak Jogi cek lemes cek gerak. Jeragan nih kuasa. Nilai anggota saumap roh gerak Jogi dah. Mesti nggak nikah, Pak. Mun jeragan, sekonek banyak kau tu bisa tantang. Bisa kudu wae jeragan, Pak. Kan oning. Apa? Hari apa? Cak dream napa guru? Pas aprehan ke jeragan mun deh. Ngerti yakin. Saya nyeluan cetak beres, Pak. Oh, deh ya, kena. Iyalah. Engkau sekone ajar ya. Atanteng malah bisa anilai seundang ben kok jong bojong ngarwah gerak apa lemes. Iki enggak geru apa sih, Pak? Tapi engkau anu apa nyaman? Andi kenangan TV engkau. Kenapa, Pak? Gending gelek ruah. Iki Oleh membang. jamong geru. Benih. Kau tak seneng mon jamong roh. Gerah gelu jo kita ruah. Engkau terus selotek selemes ruah. Oh, sedekah. Iya. Gede kenapa gini kau? Arwah. Semeru roh. Oh, Semeru. Iya. Lah aro kok sekone menyak. Bisa. Mek kata tahu. Ya bisa mon Bapak. Ngiring, Pak. Lu anu. Ebon saudara. Bu. Bu, ya dan nak. Benja lo apa? Lo apa? Ja kata nokon. Kos, ibadah remaan. Oh, aja reken. Iyalah. Kos. Ya.
boleh. Jangan leguna. Lo berenari ya kau beli ya. Oh jual. Iya jual satu kilo berapa? Belum saya jual saja. Oke. Ini ngalah ngebak. Oh bener mas. Iki Pak. Pamane tanduk jok sedoran depan. Sendi laki lebih. Nyari tanduk sedoran nyari sendi laki lebih. Bun. Pulau tampuruan pandi tanduk tanduk bro. Mau nyari tanda pas sendi laki. Kurang menarik ke penonton. Oh nyari seranduk. Nyari seranduk. Saumpamana Pak biar aja rekenin. Barem. Kaula nyiri sareng ibu Pak. Hah? Ya. Kaula sareng ibu Pak. Arapa? Nyiri ibu Pak. Benar nyiri banipu. Benar benongone ni pun dia. Hah? Kalan berwajah tak sakit. Elai pesan tawi bapan. Tak sakit. Arya mau ring tambeng. Ada, tata deh. Tata lu. Becek no. Arya, becek Arya. Duh, pertama yang bukan. Cangkolang Pak. Tun gula dari Tisa. Dari desa. Eki. Masuk dan je. Kak dito beda saya torakia de panjenengan Pak. Tun gula kancana tretan panjenengan Mas Sujono. Sujono. Leres Pak. Tangan anak penakan. Eki. Bener kancan. Tun gula mulai ke SD akan casarengan anak penakan panjenengan Sujono. Kebenaran nih pun. Engkau rela kerong. Cek kerong agak Sujono. Lo toman ngetelak muana. Aduh, berema. Semangkin sepenika Pak. Nanging panjenengan kadito cek sampai secara terbuka cek mun gula ngatoraki bedenah torator dek panjenengan kadito ke Mas Sujono Pak. Masalah Sujono. Eki. Kor kabur mapan jong. Lo pak apa? Pak aku ana Pak. Beremakono. Canggolang Pak. Mun rosoro kak dinto mun kita pate oning Pak. Cek bakal luar Pak. Ano jong seporan nah. Eki. Pajat lo ejep. Setong re lo ejep. Ya seporan ya. Terasakin jong. Semangkin sepenika Pak. Pedepetan Pak. Iya. Tretan panjenengan Ibu Sujono Kadisa juga anan Alin Sujono sebinik Kadisa Iya. sarengan Sujono Pak sampai ning ke pelosok di sekak dinto ngemis Pak. Hah? Ngemis nyamana Ibu Sujono juga Adin Sujono Kadisa. Tangiyu. Eki. Pun Sujono. Eki Pak. Tondungen Pak. Sampai kolek nikah memerkapi kolen kelaban Mas Sujono Pak. Aduh bu. Beremako Sujono. Pak semakin sebenarnya Pak. Mas Sujono Kadisa ampun tak kuat kekudunan yang bini. Setelah beratin anangin Kak Dinto cuma ngeroka badana dunyana Mas Sujono Pak. Anangin Mas Sujono Kadisa tak ngerti Pak. Oh. Enggak Sujono arwah. Aro gila kareng bini. Gila kareng bini sebenarnya itu sekali sahabat. Pas sampai lo pakambun. Gila res tak Pak. mangkambun aro se ngelairakin jong. Pak. Anangin sepenika Pak. Panjenengan cek sampai ngebele cek mun gule sengatoraki dek panjenengan sak takok ton gule Kak Dinto ancam sarengan Mas Sujono Pak. Udah ya jong. Iya. Jong. Eki. Arya rahasia akibat kok ya. Pak. Engkau tak abela jamun kakek saya mendepak kesengko. Leres Pak. Kengko apa namanya? Matur keseondok kakek sebab setiap engkau tahu kemasalan tang iyu bentang penakan. Eki Pak.
Jong, mun parloh. Ben lo samole. Pak dan guna tak abit boleh bekal nyelidiki pon apa seteti bedena tretana Mas Sujono sedikit isa. Oh, ben nyelidikin nah. Oke Pak. Ala kau Pak. Senga motorok ayo. Oke, Mun ngene, Pak. ketemun. Kebala. Sing kok nyari. Ya. Bun. Mas, iku mak suruh ngemis, Mas. Arya. Tareng lang palang abe. Iki ke Mas. Endi tretan setuaan randu sekali. Andi anak dua laki ben bini. Keng mak pas lo ento sesujono. Mister Mas, kok tumpian lho Mas dengan laki Mas. Bun. Oke Mas. Setede ya. Oke. Ya. Aro tang tretan sebatu antong setengah. Jengken sujono. Sapa boy sebengalnya kentang iu tang tretan. Oke, Mas. Aduh nyambut arono kali. Oke Mas, jok yun nempian Mas. Tore Mas areen Mas. Mun parlo benorok juga ya. Jok sampai bener ibu kok. Mayu, mayu. Songko nang kok sosawa. Mare nami Mas dateng de remah dia. Mas Sujono rol tak abit tak dateng. Kak. Apa? Engko sosa dormer kak berjempur dormer dia cereng boen bi boen seropenta. Apaan susah berjempur dari rumah bana bentar. Ki mengko tako mi elamarong Cek kemang odik ning itu nyari ke happy. Iya mon bola na. Kimeng. Komon pas elamarongku jangan rongo ca elamarongku merah. Lamar. Iyo. Enda bentabe. Iya njo ko tando jo. Kan gampang lah. Jawab na jajak lah. Mas teh. Lamar tak masalah. Deting dan nak. Tapi bentak enda tak ke detik. Iya bra. Iya mon bolan. Biban suruh kala pesen maren tengan mi nyambi bese boleh kala boleh. Ba Iya. iya kalah kapi koras kapi. Bila tak ada soro odur. Duga bayar lelaki ngarwah. Iya. Nyare sejember nompu. Ndak ongko tapi ban. Ja iya. Jangan nendang kau narema aja dengan kau bekel lah. Jara. Terima abi kau. Ja. Bocah kelak. Berarti mun nak kelak. Gelem berarti. Orang rawada boleh mon apa lah mon nak kelak menolor oleh kenceren. Oh iya mun nak kelak tapi jak kelakan kati. Deki pantai-pantai yang kelak yang aja. Tanya akin ndak. Iya ya. Setengah ndak berarti. Ja tanda konda kepesen apa ko? Iya lah ngak ruan. Berarti andi pikiran dia guna akin dengan sebaik mungkin. Masa iya an ajalan demah bi orang laki engak arwah. Iya. Ruah kan masih sangkut ngepak ro maka. Iya ruah. Jadi dalam perang jadi bi kok ban nyari akin selebih gendang. Iya. Iya lah. Cakan jangan kok rea jogot benih berakun setong. Bener mau cewek lah. Hah? Bener mau cewek. Wah, mau nengko jatanya aki. Tada ki. Si tada. Tada saya mas teh. Dia. Iya, Mun saya mun banyak dah jogot. Tapi nang tenang deh. Ari lah kol berempar. Janji kol berempar. Hah? Cenci kalau berapa kilo tahu kalau Panas kita kira tuh. Kau masuk akad ya ya? iya
Masak ben, di mandi ben masak. Oi. Siapa lo kolokan lah? Ke telan kok. Bah, datang nih Mas. Mas. Halo sayang. Dari mana dek? Iya besaki munda iya persis. Ada apa? Hari aku mantan kok ben. Ada apa ah? Aku mantan ben sekejap akhir kan kemantanan wala epok pajengna wala beda. Siap. Tangi dinggo Mas, tangi dinggo ada apa ben? Dek. Hah? Ben kan minta pesekan kok gendu juta sejuta setengah elong bolong mun segemik juta beda ada untuk persiapan kok kalau ben akabin sih seneng ari bocek seneng ben dek bon akabin ben kok dek angko dek kelak ria bon akabin kalau ben iya angko ajomu dek kuku bima ben beletang dek monang ben beletang dek kedik pek ngampek kok Tega deh. apa Benak kabin bingkok. iya Duh. berapa bamak gue cadu pak bamak mak kekedan nak ada apa tahu sae ben tak usah totopen kena ben sengkok sabak iya dan mata sayang kalau ben sengkok deh Tega deh Mas. apa sayang Benak kabin aku bingkok. oh iya Mbak besen kade. hah Besen ah. bah dek Hah? bapak kok tak pesen tak ada lah dek Be. Ada pesen dari besen. tadi bah kan dari ulong wai polong ben sejuta setengah engkau long polong beli segemi juta dek Ngon sebilan ro bila setia. Bo. Mana minta besen kau setia? bah Ba. Mon saya kabin ji gempang maren lah kabin rempekeun gempang lah kemarin pesen kade. Dek, kok sangun dan nak kari 2.200 dek? Masalah Mas, engkau pasti belajar ada 2.200 ya? Dek, mun merasa belajar gempang keneng ator dek, sepenting kau ben mun tahu caan dek, mun belajar pasti kurang kalau ben sengko dek. Kau irkan berapa biban Mas? Mun belajar ke orang dek, ken mun tokolan mas tela dek. Bu jelas mas teben mun tokolan lah dek. Jak tanda apa? Jak. Bah, dek jak kerja. Jak kerja. Bah, assalamualaikum. Ada siapa dek? Kangen kok. Aduh seborang kakak Epar, kak Epar. Duh, ada tang Epar dek. Duh, dek. Bah, saya rambian. Gula. Oke. Sujono sesoge torgenteng somut seamanteles kibula Seandi lapangan. boh sendi lapangan etemor Bah, beni lapang naik kipa kamandeman. oh sambi Sambi. ada kan butak Marang rang. nah Marang rang. rang kebenyan ngakalan toro ya mani beni nah Sih. Ari iya saya kabin lebih bandek. bah nika bula nika bula gelak nika tekar autang dasi nika Aotang. bangki Dasi mapan aotang. bah tak apa sepenting gula mereka kabin sepenting gula majer kan senika Ajas. hah Ajas. ngebon Ari ya pasti saya kabin lebih bandek. benapa tak benapa Aduh, mun sebarang na otang lepas sekapin ada ya otang inbel. mohon kerapi din gula nika asli nika jalannya din gula Jalanan aja. din gula nika Masih tak nyetor gitu. hah Masih kurang setor. kurang 2 minggu Aji ya. ya ampuna Oh. Mak pas hah? dek Tanda. dia nama dek bejak Mon bilang kondo kebun polan banyak pesen Mas. Jak. Bama pada ini deh. Jak.
Ma apa bedebudin? Bah. Pada remuk kok dek. Komon masa kabin bibaan pas duduk rumah pas kan jantam bepalang kok. Salah oleh baan pas tuaan bika kan ko pas bangkitan di PC. Makai tuaan tak apa-apa. Penting tokolan ada dek. Jo. Belencek orang bangking tokolan mesti lah. Dati tang alek pirakun benda tokolan malolo. Hah? Oke. Tokolan kerap lencet ada. Gimana pun tak laku pula. Bah, mentah aku macam atreka sabi ini ya. Bapak apa seneka pak? Bah, orang keluarga ria. Dak budi are ni banyak biaya nah. Bene berakun ate dunga melolo. Memberada pada tedung nembak negara dua apa? Kena. Dek, hari ini urusan tokar ya dek. Wah, benih pacet benih urusan tokar. Urusan kok akabin ben-ben. Bener, ben akabina kalau ben aren sengkok ternyata sengkok iya. Arya beda bekel langkok. Minakai kau cakin gantian orang sepo yang kok. Siapa saya ngatur mun tak mengkok? Pada ada mengkok deh. Wah, ya tak tahu je urusan apaan. Baik. Dek benjai gelak semesut ke kok dek. Bah, Sayang. Sayangku. Penggunaan dari dasi manteles tegering Arya. Ajas mandeman ajalan teger alempek. Tapi tidak pesen kebaya apa? Beda remes sih kena. Apa ada rumah kanak? Dek. Engkau dek. Bah, jodoh iya pun. Mulai. Bah. Kau tak nangka orang ngaji dia. Kau punya abin kau Bah, ban ngocak banyak abin, cengok nah. Minta banja kan ibu beri biban kan? Paksa ban bila saya pentas besana, ha? Paksa. Enja kan? Bagi cengok-cengan. Kau pada rememun daya. Itu deritamu. Bak anak ini nak tak kena Embi tak ada kok. Apa? Embi Majre tembi. Bungko tak ada kok tak ada benda. Bak, senyoro. Siapa? Dia benda dia. Esoro jual di mana? Jaga tak nyuruh kok. Tak esoro kok. Paling reanan Bu Mini dia balik. Mak tukang kerok ber. Kau dia mau di demo kau dia. Kau tak ada kok. Jangan kau keluar ruang mulai nembak tedung nembak benda geledak nyaman sih penting tak coba panas tak coba hujan. Siap betapa. Ban moli ya? Apa namanya Dina? Kau tina dek dia. Ben makan tak ndak kan kok iya tak apa-apa kok ngene pedina semalam ben dek. Ngene apa Dina? Iya. Ya tak ada apa lah. Mun ngene apa dia? Iya dek. Ngene apa dia? Iya. Ngene apa dia, Ban? Iya. Tak ada ban. Setengah malam lah. Apa? Setengah malam. Iya. Setengah malam. 2 jam ini ya. 2 jam. Setengah jam lah. Setengah jam. Sayang bela. Sayang. Betapa malang de. Apaan semalang dek aja. Ih. Boleh. Arya tak ada ya adjust oleh notak. Bajak gila dek. Setengah malam dek. Setengah malam. Berceplos aku. Hah? Ya jalanan buka. Bala tang di deh. Kelambina buka. Apa ninja? Kemar buka. Ki ali tulidan.
biasa tadi apa anda? Banyak teman. Buka kapi. Mati rek-rekan. Arya tanda. Sana beken. Salahmu. Orang gila paling ini tak sadar jadi bukan. Patenang, le. Tadi nang itu kok lah tak kira. Pera kok dago kamu. Tenang.
setialah keluarga bin. Tak alek takut bodoh apa, tanto nak torok buntek kalau bersengkok. Makan mbuk ya kia duk rasa kono mbuk sakek duk. Bu, Apa? Arapa? dong tedungan maju bu. Maju, aro bodok-bodok. Todus tapi Tak apa-apa. sana mengkin lorong deh ya bu. Tempengane resor ya maju. Juta juwin bu. Ben yuk. Resor ya duk yuk. Kok tedung na ya bu. Ayolah tedung. Gantian kena tedung aja. Ojo dinake bu, omong iki dinake. Bu, sabar ya bu. Bu, Ben mak pas sampai badan di tengah jalan nak di. bu are paham man. Sujono, Oke man. kan benar Sujono. Boleh yo aja man bi, akan no kakak man. Astagfirullahaladzim. Kula yo aja bu toko len
Dadi ban mon tedung lima do. Coba ban geledokan tuh mas. Ngakan apa ban ayu? Ya Allah, Gusti Pangeran. Ariyah ibun mak tahu ban, ya. Cak enoreng tandi anak ruan espah. Tak mengkaya ingatan yuan di anak dua sajen saran espanah. Aduh. Yuk, wis lah tau sanangis ban ya. Lasmini, ban juga. Tak usah ban rososa. Tor kosang tak usah. Ya, beda paman. Gimana? Ban mohon parlo, mulai kabung kon paman. Ya, apa long ban pipin? Yuk, ban apa long ban kok ya? Mun masalah kacong sujono, arwah ya, arwah urus nengkok. Soalan kok teka mak dor, maru kening kok yakin bapaan. Najon sing karo mung paman, ya. Kok sing ngatur deki sujono. Jak kebaten. Dok, Lasmini. Ban jak penes paten ya. Neser ban ki ban beraben. Ki belon ban roan di lakeh. Jok sang kosang pikirah. Ayo, mulai naro pipit. Lasmini demah. Lek. Hah. Area mak le seneng atenah ya. Male tak terus-terusan arwah nespah. Iya mas. Arwah bengkok le meliakin kelampih. Seru salen Mak le asalen, mak le order roben. Le anak suruh ngurus mas. Nah. Wes nang. Antara sholat ku lagi. Sholat rebeda bekton nang, areki belum bekton nah. Oh, kebon. Iya makin kau yang sholat mon lah tebak bekton nah. Kebon marena ngalak butuh kadang. Teh sengkok minta tolong kaki. Ya. Tangi yu aro open nih, besar salen. Nek apa? Enak. Dok, Lasmini. Beneng ini nak arwah. Are jo angkep bungkon sampah, ya. Angkep bungkon kaki tipi. Bunda mah. Oh, kisane. Tolongin anu nangkes brekes, mana lekas beres ya. Ya. Lek. Bonjak sering ngelamun rah. Oh, are deki. Kening kelupain iya deki re. Jok mikirin minta ya dek torot. Penakanan ya openin. Ayo ban. Gonjak kalah kesempatan dalam kesempitan. Bos nono mah. Bos nono. Ya.
kok sabuk teh ban-ban. Hah? Kontak sabuk. Berdapat tah luar. Oh, naga jaran, naga jaran, Rabu. Bing. Oh, lebur, lebur, Bu. Jok mas semak kering kata rua ban. Lebur man, gulanya ngaman. Lagu me ketolaran. Oh, bedereng tak mate bere. Orang ngamen. Lek, kau pun bedereng ngamen harus seneng. Mun parle selongke. Beri nabe seben kok. Le anak, ya anak. Malah tak ramen ya ada dia. Ben kau beri rese selongke. Oke. Selongke nilai dimana? Koning. Oke. Kaki turun, nah. Koning selongke. Kau lebur bener ngamen dari dia. Iya. Ini kita keban. Ya. Jarana tadi aku.
dereng neser lagi ya. Ada yang nampel man. Tak terona apa lebih. Tampil ya. Mana man sama besi. Memang tua ya nyamnya. Ibu, mana beli ibu? Sabar di nana. Boleh ibu. Bebeki bi. Beki neser. Man, Kak Jono bu. Kak Jono nih teman. Are Kak Jono na. Jono man. Sujono. Gimana? Mas. Hei. Mas. Bambu jalan halangi. Pon. Kurang ajar. Pon mas. Semakin sini kok pak. Kak Dinto gila pak. Masa panjenengan mangga nukol badannya nak kena gila Kak Disa. Arya gila. Kak Dinto gila pak. Punten. Kak Dinto tak normal pak. Sekak Dinto pak. Aduh. Kak Dinto Mas Sujono. Jadi dari gilan kareng bini sampai Ki. tepen sor gilongku. Engki pak. Kak Dinto tak beres pak. Kani anangin Kak Dinto beri setong syarat pak. Apa sah? Montak ngino mah coba coba orang sepobinin Kak Dinto bekar tak beres pak. Oh, Sebagai udah iya. juga Kak Dinto koren. Petoju iu kada Pancingan petoju. toju. Ngalaki Pancingan naing. toju. Ngalaki naing. Ngalaki aeng. Ngalaki Becoin aeng. so kon soro enom. Toju. Tulian ping, tulian. Toju. Cia. Toju. Toju. Gak harus beres. Juga kalian boleh sebini pak. Sebini. Duh, ini sergin ngomong-ngomong. Becoin so kon embu. Embun. Boleh. Toju. Maaf. Toju. Iya. Toju. Nang teguin petoju. Aduh, kada. Kakolah, kadito. Neng meja. Pateki. Panjenengan boleh yuk. Panjenengan boleh. Enom le beres. Enom. Lah rumah kan pak, kancing ngaruh pak. Semangkin ajine Kak Dinto ampun ilang pak. Ampun tak kampian jerenan. Beres lelek. Tak sadar ki. Esakpon. Esak lah. Beres. Esakpon pak, esak. Tak apolong ki. Jong. Kita tolong bagi yakin rek ada male nyaman mau ngomong.
Ya, omong keleban. Mau cuci ban? Jang Sujono. Tukang syuting. Tukang syuting. Tak ngidi, aja lo. Ayo, Tak ngidi. iya man. Ya ya boleh ya man, jangan bisa kima. Corek kopi. Iya man. Ya tukang syuting boleh man. Tukang. Bosang tekan. Aduh ya. Ayo nak. Tojo. Bu. Tojo dina. Kemah. Ariam pun. Ini benian. Bu. Dan korban ini di bawah bu. Oh, deki kena sengkor lagi bang. Aja ketawa pencau, tak ketawa dong dia. Masuk omku kena air bu. Cari ngecek ceten ban-ban bu. Ada. Bu. Kok seporan kalau ban-ban ibu ya? Iya, Cong. Mohon mbak nak tobat ke bu nak. Kok raja susah kalau ban-ban bu? Orang nak. Bu. Iya nak. Cak nolak. Kasihan dia bu. Mohon kebeen nak. Kok sayang kebeen ke Sujono. Bu. Di sini. Kok raja susah kalau ban bu? Keng saya minta kalau ban kok bu ya? Bencak nolak bu. Bu, berberak sangkan bu. Pada kau catang pertapan bu. Iya nak. Saya akan duduk sangang bulan 10 hari bu. Iya nak Sujono. Ban muntahin seporan lah bu. Ngelahir lagi kok bu. Cabut ya benar-benar bu ya. Pada sepura berbatas. Ya bu. Bu. Iya nak. Bencana aku ya bu ya. Tanggung kok bu. Odi sampai mati ban bu. Apa can Sujono ya bu ya. Sujono kesokan kau nak. Iya bu. Kok seporan saya aku kelebat-ban ya bu ya. Punya parah lah nak Sujono. Sokon di Pakada bu. Cium. Iya. Bu. Kau minta semua. Punya parah nak. Lek. Bentang tretan ya lek. Iya kak. Tretan sebungsa ya lek. Jadu lain kok ya bu. Kak, manong kok tak kira nolai keben kak. Ben minta sepora kembu, jam minta sepora kangkok kak. Ben bon kangkok tak kelero je kak. Bon kambu ben aja dosa ben kak. Kau rasanya tak kelar lek mikirin embuk lah ben kok lek. Ben sadar ben lah ya kak. Duh, ngarang sebarang ben kau bat lek. Kak, kak. Weh lah kak. Weh lah kak. Weh lah kak. Pak, semakin sekali itu Pak. Rasanya Mas Sujono Kak Dinto tak kelar. Artena raja itu sampai Mas Sujono Kak Dinto geblak Pak. Iya. Jang. Eki, Stay dah ya. Eki Pak. Kok nomor setong main ah. Nomor 2. Tang anak penaka
kan aroma le sadar Ege. segala perbuatan secoba mak le tak yang kui boleh. Leres Ya. Pak. Ege. Cong Sujono. Sujono. Sadar Mas. Mas. Arya orang sepopi ini Mas. Mas. Yuk. Mas. Wis lah. Ada Tinggal, tak Pak, Bu. apa-apa. Tinggal, Ya, Pak. Sujono ada tak apa-apa. Keng arwah enggak kaperbuatan si tak bener. Arwah menyesali. Ya. Mangkana. Jom bagi Mika. Jong Sujono, Iya man, engkau siapa Jong? bentang menjadi man. Najan engkau menjadiin bekelah orang tua lakin kakek ya. Iya man. Kok minta sepora? Man kalah. Iya, Jong. Sekapina perbuat naruah ya. Ben paman sepora. Korsetong. Jok sampai yulangin pole. Sebab apa Jong? Anak orang tua bini Jong. Arok kotu rajah bektenah. Sebab orang tua bini arwah pertapan. Ya. Sing ngandut been sangang bulan 10 areh sampai ngelairakin. Mun tak yobu ben sekobasa Jong nyaben embun norok saat melahirakin kakek. Jong, ben kau tuenga. Anak kau orang tua, Jong. Jongkan meseneng. Jongkan reng tua apa mewah. Melakin mobil ke. Kebayakin rumah tingkat ke. Tapi baan ki gelemnya ke NA tenareng tua bini. Elang kepi Jong. Kayak ya. Bu, Tak usah apa seneng reng tua nah. Tak usah apa mewah. Pokon ben tak sampai keluar air mata naring tua Jong. Aro ben tak tusah. Bu, kada bu ya. Paman, Jong. cek sampai jauh ben kok ya man. Bu, bencet sampai jauh ben kok ya bun. Jangan Kok, kok Bu? sayang ku beun kok nak. Rasa kok tak kelar bu mikirin ben bu. Saja nengkok rea raja tusek lah ben ya bu ya. Tak apa. Tak usah nangis bu ya. Pasabar ben. Sepenta kalau ben singko bu. Poci nak embu ke anak. Ya. Bu enjak sampai bu muci sesalah kalau ben anak. Jangan. Supaya anak lain areng, lain bulan, lain tahun mungkin lanjeng umur supaya seneng anak ya. Iya nak. Karena ring tua bini re manti pengucap bu. Bener. Jong mun baan ria melarat jong tetep kok melarat bu ya. Iya nak. Jong mun baan tabrakan jong tetep kok tabrakan bu ya. Iya nak. King sepotoro aku bu ya. Jok sampai ben ngucap segala salah. Ya nak. Kata sampai kau jadi itu kok mikir kok beun. Man, le sakseen esaseen kelaban tetangga seporana dek ka tetangga cek sampai andi tengka ingat gula nika suatu gambaran king mentoro khususnya masyarakat desa Mangaran maupun pemuda penerus dan gula cek sampai lakonin dilarang pemerintah maupun dilarang pemerintah agama toreh cek lakonin karena apa nikah cuma barang sepele gambaran dari Ludruk Setia Kawan amik beda kesalahan anyon sepora nikah gara-gara apa anak durhaka